Mana soda bo'ladi. Qancha bo'ladi deysiz? 140 43. Mana ikkinchi tut bu. Ikkinchi tut ekan mana. 143 ming. Soda o'ta kuchindi. Mana yigitlar. Mana ber bo'ladi. 43 bo'ldi bu. Ya. Buyursin, alğanğa da, satqanğa da. Yaxşı o ekan. 143 mingga ketdi. Dostlar, kishilar ko'p. Soda bo'ldi. Aqchalar sanaladi. Assalomu alaykum. Hurmatli Don Xabar YouTube kanalimizning qatnashchilari, jalpi mal charba ko'rarmandlari, salomatsizlarmi? 15-noyabr 2025-yil. Qancha bo'ldi bayka? 120 mingga mana o'shunda uy alindi. Mana 120 mingga. Biz bilan bo'lib kanalni qo'llab ko'rib turingizlar. Tirs layklardan bosib reklama uchun 077 388 350 nomerlarına qayrilsangizlar bo'ladi. Soquluq rayoni Chuy oblusi, Soquluq mal bozoridan sağın uylarni ko'rgazib beramiz alda. Sizlar uchun o'ng'oy. Video qarab turgan barmoqchani bosib kanalga qatnashganda unutmangizlar. Jaq baza qayra bir bassangizlar kanaldan chiqib ketasizlar tuganlar. Qanchaga aldingiz bayga? 190 ming bo'ldi. 190 ming mana alıngan bağlar. Boz bu tuğan. Boz ekan. 7,5 ay. Buyursun. Mana dostlar. Soquluqda shunday. Şul yerde bir uy var ekan, baykede. Boz o'xshaydi. Bayka qanday? Boz bu. Ajin. Kech boz. Qanchanchisini to'ydi? 4-chi. Qancha so'rab otasiz? 130. 130. Mana. Arzonroq uylardan degan. Bir tuğanlar görüngüzler. Ha bunisi-chi? 140. 140 ming. Yoshmi bu? Yo'q. Qanchani tug'di? Birdi tug'gan ekan. Boz bu bular? Boz bu? Kech boz. Hozir sütü var mı? Qancha beradi? 7-8 litr süt beradi. Ova, turazını aytdingiz bayka. Turazını aytish kerak a? 7-8 bo'lsa 7-8. Nomer qaltirabsizmi? Yo'q, ma'qul. Ketdik andan esa. Bu yoqda soda bo'layotgan ekan. Ko'raylik, qaysi bo'layotadi? Ushul bo'layotadi. Qanchaga? Jo'nala 88 mi? Ha, bo'ldi mana. Jo'nala 88 mingga soda bo'layotdi. Ha? Ha, 3 emchek. Aha. 3 emchek. 90 88 bo'layotdi. Mana el ko'p. Mana qo'ldirlar tartib qo'yib. Ya adam betini tartish kerakda. Siz alyapsiz boshanda? Ha, bo'ldi mana. Sizda mart kishilar ko'p bo'lsin. Odamlar tika tortimda. Bo'ldi mana. O'sha soda bishib qoldi o'xshaydi. Qanchani tug'an ekan bu? 2000 so'radim 90dan. 90dan. 8 turdi. Ha, 78. Baykan 90 da o'tadi. 95 da o'tadi. Ha, 95. Bo'ldi. Qatu ekan, anda ketdik. Bo'ldi legaligacha. Bering endi. Yaxshi bo'ldi. Endi o'nday. Sizlarcha? 3 emchek ekan do'stlar. Uyinglar choq bo'lsa o'sha qala. Uyinglar soda qiladi. Jiladan beri bo'layotib turdi bir tuganda. O'shalak ketganda aldini qarab, yaxshi mallar dele ko'rinmek bunday. Yergilikti mallar ko'p ekan. Shuni ko'raylik. Qancha ekan bahsi? Tug'an? 135 135. Boz bu? Geç boz 135 ming. Aha, rahmat. Ana, Soquluq kanalda qo'llab ko'ringizlar. Buni qancha olyapti? Bayka qanday? Qancha olyapti? Bas. 115 ming. 115. Boz bu. 115 ming bo'lyapti. Janağı savdo qilayotganda bu jaqacha qilyapti. To'qol qancha ekan qara? Bas. 140. Bo'lib turgan joyi 135. 135. Niye parada? 8 ay boz ekan. Angus bu? Angus ekan. Qanchanchini to'ydi? İçinde 3-chi. 3-chisini to'ydi. Nomerni aytib qo'yasiz? Getat qadar. Ha, ketdi, ma'qul. Dag'i dili soda kuchinde. Qiziq odam. Qancha qilib qo'ydi ekan? Qanchaga ketdi o'shanda bayka? Voy, janala 90 berib beribsiz. Biroq yaxshi, buyursin. 90. Ekemchek ishlaydi. Biroq 3 emchek davo etdilar. 90 ga satam deb 90 ga beribdi-da.
Байке 85 беріп атқанда. Мына ушул уйду көрөлчү. Туған қанша екен уйыңыздың бағасы? 180. 180. Боз bu? Кысыр дейт. Етке, болды. Чоң келишкен уй екен, бирок, Етке екен. Жакшы. Жакшы. Мындай көргөзөрөбүз, чекеден алдыстан чыккандарын, эми бооздор көп да, эми кышында баягы сүт ичип чыгабыз дегендер боозторду издейт. Байке, кандайсыз? Канча экен баасы? 190. 190 миң. Сурап атыптыр. Канчаны туйт бул? 4-чү туй. 190, 190 миң мына. Жакшы уй экен. Жакшы. Кана бу жакта сода болуп атабы. Кана көрөлчү, сода болуп атабы. Канчага бербей атасың, туган? 150-ге. Келем, семек бер. 150-ге дейт. Канчаны туган бул? Я, туган. Жаш уй. Сай бериңиз. Саап коюңузчу, көрсөтүп коелу. Чыгыштар. Выз бекен? Ал 4-өнөн тең чыгат экен. Чыгат экен. Содаңарды берсин, мейли. Кеттик. Мына ушундай уй. Кана, дагы көрөлчү. Могакта уйлар бар экен. Канча экен уй? Дос. Валейкум ассалам. Кандай? Канча бас? 190. 190 дейт, мына. Мынакей. Мынакта да сода болуп атат окшойт. Эл көп го. Кана. Көрөлүчү, кайсы болуп атат, эмне болуп атат? Мына ушул жерде сода болуп атат экен, карап. Канча сода болуп атат ушул уй? Туган баасын. Канчага? Айта бериңиз. 120 деп атам муну. 120? Канча сурап атат аларман? Аларманбы? 100 деп атат. 100 жакшы. 120 аларман 100 дейт. Мына бооз бекен? Урунуу? Жокпу? Эки айда дейт. Мынакей. Алдына карап кеттик анда эмесе, достор. Жакшы уйлар могу навестин астында болот да. Бул канча бул? Чоң уй. 200. Бул мүйүстөрүлө шумдук куя. Боозбу буларың? Боз, бирөөсү 8 ай, бирөө 7 ай. Бирөөсү 8 ай, бирөөсү 7 ай. Келишкен уйлар экен. Номер айтабызбы? Жок, байке. Айтпайсыңбы? Бүгүн жок, макул. Ушул жерден эле сатат экен да. Мынакей, достор. Сокулук мал базары. Мынакта да 2 уй бар экен, көрөлүчү. Азыр. Кандайсыз байке? Канчадан уйлар? Бааз. 150ден. Боозбу булар? Бооз дейт. Канчанчысына бооз? 3-чү туттар экен. Жакшы, мынакта жаш кунажындар бар экен. Туган, бул жаш кунажындар сиздикиби? Кана? Эси. 110дон таксы. 110дон? 110. Телефонда сүйлөшөт. Болды. Тартып кой деп айтып кол менен көрсөттү эле да. 110 миңден экен. 130 dedi. Буну, бул 130 экен. Мынакей. 130 дейт. Мына жанагы уй дагы эле сода болуп атат, достор. Жакшы. Бул союш окшойт. Союшка өлчөп атат. Канча кылар? Макул. Базарда тартып бересиз бирок, байке. Базарда бер, базар. Ким? Баасы канча экен негизи, баасы? Туган, баасын айтып койбойсузбу? 150 экен, 150 экен. Достор, колдон келишинче көргөзүп бердик. Сокулук мал базарын болгон уйларды тарттык. Каналга катталып, видеого лайк басканды унутпаңыздар. Сода бүгүн жакшы болуп атыптыр. Музолуу сода болуп атат. Сода болуп атат ошо. Канча берди? Могу таргылгабы? Ооба. Баласы музоосу менен экен, 4-өрөн тең чыгабы экен? Мына музоосу. 150. Канча сурап атасың? Эси. 180. Ооба, мына желинде. Башкадан да көп турам. Жакшы. Биз ушул жерде ушундай кызмат кылабыз да. Чоңолоп киши болсо керек деп ойлойм. Биз да. Жакшы. Канчага кылып койдуңуз байке? 158 берди. 158. Дагы барбы? Бар дейт. Бар дейт. 160'тын үстүндө. Канча берет сүтү?
15 geçeyim. 15 geçeyim. Bir sutkada ha? Mana 160'tın üstü ekan. Baykem 158 berip koydu. Bulgandar. Mana alıngan bağlar 118 mingge alıptır. Boğuz ekan ha? 118 mingge mana. Artından gösterip koyun. Jelin koyup koyuptur bu. 118 mingge alıptır. Kança seniki? 130. Çıkan kunacın eken de. 130 deydi. Boğuz bu. Yok, soyuşka o. Ha, soygun bu. 130 deydi. No muzol uylar var eken o. Tuğan, qanday sizdiki? Kimdiki eken bular? Yesi yok bu. Ha, getip aldı. 135 be. Var boğuz. Bul muzolu. Seniki bu? 135'ten de getip aldı dedi yesi. Mına uy, ala uy. Ala uy kança tuğan? O bayke. Kança? 160. 160 boğaz mı? Öde çoğun uy eken he? Kançançısına boğaz? Kuday büyünüzden 5.'sine bu. 5'incisine. O. Mana ki. 5'incisini tuğ etken. Kança litre beret? Bu жаңа tuğanda. 25-28 litre. Mana görüp atkanlar köp. Hazır sütü yok. Çoğun uy eken bunu. Mana artından görüңүздөр. Төрт өтең иштейби? Боос бекен байке? Я, орунду? Орунбады дейт. Бирок кол салдыргам дейт. Эс. А булчу бул? Bu 8 ay boz. 8 ай боос. Баасычы? 155 kg. 155 ке. Мога уйга номер калтырабызбы? Altırava. Айтыңыз. 709 0709 50 57 75. Мына уй. 5-нчи туут экен. Ылдыйда турат ишо. Чоң уй экен бирок. Бул жакта да уйлар бар экен го, мондай музоолуу уйлар. Ала уйлар. Кимдики экен булар? Кандайсыз? Канчадан баалары? Бааларын. Я. 350. 350 музоосу менен бе? Канчанчы музоосу? 3. 3-нчү музоосу. Мо желин сабиз го я, сабиз. Төртөөнөн тең чыгабы? Канча литр берет туган? 30 litre. 30 литр суткасына. Суткасына мына. Süt багытындагы экен да бул э? 3-нчү музоосу, эркек музоосу. Канча баш бар сизде дагы? Бул дагы. Бул биринчи музоосу бу. Көрүнүп турат мына. Жаш экен. Биринчи музоосу. Төртөөнөн тең чыгып атабы? Канча сурап атасыз? 185. 185. Уйларга жараша баалар экен да. Дагы кайсы бар? Ha, bular. Mo toqolunuz qancha? Boğaz bu. Yok muz olsun benim daha. Ha, muz olsun menen. Mana muz olsun çoğayıp kalıptır. 250 ming. Qançanчы muz olsun? 3. Üçüncü muz olsun. Ha, bul alaçı. Ada 3. Muz olsun erkek. Muz olsun erkek. Төртөөнөн тең чыгат. Mana 220 ming. Qancha litrden berет эми? Sutkasına. 15-16 litre verir. 15-16 litre berет. Bulçu? Bu da Bul dele uşunday eken. Nomer kaldırıp koybaysızbı? 702 0702 menen. 440 440 777. 777 mana nomerlerge kaylыңыздар. Birinci tut, üçüncü tut. Ha, bul başka o. Böyle kança sizdiki? 180 bin. 180 ming baykem surap atat. Mana ke jelindere. İşte төртөөн. İşte. Kança litre berip atat bayke? 18. 18 litre. Kana vız. O. Mana ke çıgat eken. Mana ke 18 litre. He? Mana ke. Kançançın bu tuğan bu? 4-nчи tuğan eken. oldu. Bir ay. Muz olsun yok hazır he? Satıyor özün. Muz olsun menen çoğu satmapsız. Nomer kaldırıp koyamız bayke. 502 052 699 699 445. 445. Çalыңızlar mına. Şunda uy. Mınake tuğanдар. Көрсөттүк колдан келишинче. 3-нчи туут бул жерде боз экен. Мынакей курсактар. 15 күн буюрса туйт. Мына токол экен да бул. Мынакей. Баасы канча баасы? 180? 180 миң сом сурап атат бир туган. Ана, мына артынан. Мынакей желин таштап коюптур арттарын караңыздар. Номер айтасыз да, э? Айтып коюңуз. 059 25 23 kança? 23 eкен, ha? Çalыңızlar. Qaysı? Bunlar da silerdiki.
Bular sağım mı, boğaz bu? Jakın boğaz. Bağlarını aytınız. Bağların. 185 milyon. Kançançı tuğutlar bayke bular? 3. 4. tuğut. Bunun bahsıçı? Bul dele birdey. Turguzup görsetip koyulur buna görermandarga. Ana buna jelini salıp attı buna ki jelini görüңүздөр. Buna. Төртөө тең иштейби? İşteyt eken. Жана номерге кайрылса болобу? Кайрылсаңар болот экен туугандар. Мынакей. Жанакы номерлер. Достор, мындай үйлөр бар экен го. Ээлери көрүнбөй атат. Сокулукта бул бар жакшы негизи уй боюнча. Ушул уйду 300 миң деп сурап аткан экен. Жана боз чоң уй экен базар боюнча. Мынакей. Бирок ээси жок экен. 300 миң деп сураптыр.